Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm D, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambul binaka. Se kwengo na pakaleleka nino andai tukutuku na mbungi ndai. Warita na tamba ninraki mainandi ni narawa ni nama kiendo na thangilamba ena moni madongo. Yes bertigo ni se banditaki me bakani se berberetico nangoni sala e murretico mai e dingomi tukutuku ni ndabo koto endo na uo ninraki suosua bakaki na boli ku ni nando bonua kana rawa ni nama ki metoso mai ki nando bonua e na vida na singa sa kotongo e matanda e batakila ni woni nraki mulmulu mungo ena rauni babure na thangilamba ye ena ngai bandita kina tikinogo ena vida na singa mungo ye na ngongo ena rereliwa ko sobi uno raramba na thangiongo kana rao telengani tarayani na rake bitilevu en sabo salataki na lenu bunua mendranganga rauni ena buguni tukutuku e salaba ki mungo e sabo amure matu tiko na tambani nraki ni tostos ni nraki daongo kana solima ina bibandi taki ena kena ngauna donu Warita na matambosi ni kastamba ke na kumuni bagdaba ni satiko endo na kisi ni kena durumaki mai wakatawe loa ena nonda ponua e sona motoka tuna matambosi ni kastamba nirto bambauta ni sona nonda to bagalislesi era rauni okatiko ena dagaka ni basula ongo kau visvana das na bunlewani tambani kastamba nirto sa bamuri ratiko era okatiko ena dagada kongo ye ena demburaki na kenre tukutuku ena ngauna esana bagandi tekikina na nonra okatiko ena beka e adotiko salamurretiko na tukutuku na nona bankan kayendo na company maina moira ni nonda punua ka kila kasa mitaki ni baka utamai kibiti baka tawiloa e bana lori na kena matangali na Toyota Hilux Levetini ka ono na tamatatadaka mai na vana company duindui erto mai dingoma ni kua e rauta ni tina $1 na kenrto isau mai na ministry ni daka mai soli na beisomi ni otine kena dingoma na ministry ni daka na kunru mai beir na tamatatadaka e na non rasiang ni somitiko e ne sau indonu mera somikina leo bitu beirongo era daka na ndona sitoa na downtown e Lambasa Tingum telangani tukutuku ni bida taler sa pagdating ito mandamay na non radakadaka kaya na ministry ni dakadaka ni sandi kebo ti araw tinitul na undolu diwan ng raw na kampani erindi kebe na lomo ni ambaki karto na tomanatiko na non ratu siko aboki may pagdita kina non ranggarabi binaka na tamata dakadaka kinanggito Lebu na tamban ninggito sa bala tagatiko na biba katuto batataki na buturara ninggito ye sengni ba ko ekina na songo ninggito sok kay na nonda panua may dabe kir na bagaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri rano na sema na stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bugading binaka Na wini matenganga ni bebanga matini taki errere maki. Waku igo tani maya na wai nganga ni bebanga matini taki. Menta dobata, kamuruta, kamurusa. Bula, wayawa apini sararane. Wayawa malika batilagana. Nama kikirao ena mataka bu. Di ko itiri kali minute me ono kina tini na be mataka. Moniti kina ba rombuka. Bula FM, namba 2 na sere. Na sese ni Rachel namba 2 eviti.